Bito bitine kiala. Nyo tuko bora bwethire bwonthe arorwera mutangire mwegoroke. Rogere goroka thaya soka ita isule morua nara. Aiwe asienjerere awe mapema. Asienjerere awe mapema onto na kubwe kunma lazima ako yani ako na kubwe kuma ena kyompo pa kiwe. Mwegoro ikuthira mwegoro na aremera na namba emunda. Ambira undi me ndimwendia ndira wangare ndekirwa ICU ndaati okua ndiranywa ndawa ndaati fulani nda muria mwendi sababu obwithicio yonthe imbi ndumira ndeta ndacwa mora ina mwendia ndeta ndamwira pinde teto erete kuendelea boya no boyo keseria watu mnacheria re yeseria na viara dhiraita cia kilene family ni nare dhira nya utuku kutuka na nare teni nare ndete kuita korwa na viara dhiraita sina ni nambe munda kenda endia na kinya ndi my brother tikanya ndene nyani antu kawita na to yero tilimana na mami wetu na tola nene na wena to muira aya golla gathane nambe antu au twinde otwana kawita ande watu kana my brother na we na asira beta an kawera assistant chief Antwandama kwe atori bele baura ni teo mwale twa mwendia unge areto gashi enji tibonda 23 years sibe direta bena vine domestic issues be to fifine kwa tukaria na kona mukoro weta mwendia kebere na ena kiongo kile abnormal non tunari na accident so manzi ya maingia abweza sia edera ateko bwairo bandi ba separate na mwekuro kemweri okenda bari separate ya mwekuro kemweri okenda ari mwekuro ke mweri yo komna yo mware yo sisi no mbira no musetirie mwira morwa iro amwetire nda bakanzu ndereze ajoke warrant so mehware simwendia na ndasoka ndao nya mwekuro ugo wito akinda mwira eto tuko nonti basema nasio tuko ruwa moro no tuko basema nasia nda mwira eto tuko kuma wo faria finally ronde ire kuibwa yoro tuko o moro era jirene around that and like 14 Tukira kataramwe ko mwankantere chedra kanara Father Patrick Mugambi kumba parishi ya gatunga ntere chedra ka chimiritina kuria aitithia bangari na kinya aitithia bikibiki bedre bakithia tira mawatho ya barabara thairu thene rurura ya kana kaiteneka atwitite kungwira thiunku ya Krismasi kaiteno kuno reti achiari batikethira bakinenkaniria ana bo bachukuru kire witithia bikibiki na kinya witithia bangari akiri baraba ichi witithia kenda kuchiebanire na mitino ire yomba kwithira ekarika kaiteneka kathiunku riboti ya mwandiketu wanthe tondagara waiguna ati December kana gitaria rutha gitaria biatho nero nya kugeja accident nyingi muno cia ngari cia bikibiki na andu bakwe babaingi muno na gukari ugu tukiaragiria hana na aciari na mbi ona bara twina ngari ji na bara twina boda boda ji kana bikibiki na tunya tutwike kiafu ni tumenya barabara ri gutwika overcrowded ana bariku antu babaingi na ndi bejite ruthene kwa kubolora itagana barabara gwenka barabara ina antu barabara ina nyama wengine kata hiki chetu cha muntu kuona kwina mburi kwina ng'ombe kwina ngari ingi kwogu o mtu onda mbuga katu batari kumenyanira ora wina ngari rote nonto na kuja goro ina ngari na katika nyoro akinywa kunenkera mwana ana baba nini bikibiki ana baba nini ngari ne ku cause kana ne kuleta thine nonto bakashindana nacho tabara bakushindana na mato ya kawaida ati kumea machini yeje ni machini omba kugitata kuraga mtu alafu na thimo mtu ana bikibiki no tune mwana munini na kwete thimo na kwaria na thimo na kwandika message aina bikibiki ari na ngari muntu bono ntu bakurigaria muno no ntu kwina instructions nyingi muno na kunywa nchobi ari na ngari instruction iki kajito jikiambi ni guidelines ile umba kutunenkera nikendo amenyera
uka onokia uturo bwaku nuntu ninya ni gukura barabara inge ni kugia mtondo tika twina barabara inyaga ciothe koguo ndio thogania mwana omwe ni kabisa na nyuma ya mutongere wa Nthiguru Rais Ruto kumba kwithira akiariria Nthiguru muthenya ya yoro nende akaribo kumantere cia bore baciumirite na kwithira bakionania kuria kwanirwa kwao ni mawira na Rais Ruto aretire na mbere na kumba kwithira agikanikira baugite mawira na Ruto ari kana kinyate kumba kwithira aikinyanire na bone nyuma yawe kwithira kinyate kinyaniritie mawira yaro mbere kwithira agikira kari kaitene karaga kuromba kura mwakeni wa 2022 mwende olaiboni na riboti Antone asha i 50-50 tontonande kwe mantuja sana ndio gutwega ndio go ina kandi lakini ugeta gutwega gicibitari muchumba gukundumya na kwinange utekumba gutetheka gukurukira sha kithomo nio nakyo ewicha no chari nyinande ere tondo kithomo ato kwa imuromo to wonkwotheri tondo kithomo nande bari gwandeje iba kweja na mbecha ndeje nge mbecha ite kuoneka kwa unande abo tongi muromo theri thirikari Kenya Kwanza iyo tubirithira kungana no twethe ke sha eu gwetwa sha na kuthithia bora sha uriro ugwe ukethera wajitwe mwana wa mbiria Nthiguru ntigwitikana omba kwamba iria Nthiguru hospital dispensary na murimo joro na juju munene ukera no mwaka wa mbiria Nthiguru tumu ikinya tumote kwire kwa sha ite gwita ngugi tukeje ke school kaba system irere ombere no to school ire otha ici kana system ira ruta gutumira school urethera na bandishire mantu jonthe kethe school university na bandishire mutindo jwa funding akugarura jongi inya mambe ya president gona yaka kuna ja tugetie mono ondu inya tunarami twerirwo tene no tuwe thithwa barabara inya ke mburogerwa ngari jitaira na untere ntikuona inya wa yaka kuna atugetie kethe igintu ya cha utigintu ya kiburu kenda mwaka anya uningitega ai mwaka yomwe ijuokara yonge yo campaign te barabara yo bo example mbugora to nya barabara yo thai ito to na gwetera turiro ramigekiro ramiugekiro 2027 ejeta kuringa campaign oni biria mpenda itorita ngugi tutigane a siasa no tukinya ejo mbira 2 times uteo nkorea no thina nkorea kinya mbira ground na kula taabu abwirite kwithira ategete mantu ya undipure ate ko undani kenande akiadiria ntu bate kona jaka kwa diorongo nande imawira ne bena jo lakini muntu atokara jaka kule advice enyo akija kuita kwa dress mantu kara jaka agwita auma mantu jara achemani ajo agajari otheri mantu ya promises ite kuingwa promises ni nyingi mono itukwirwo tukathirwo bo lakini utuntu bukuoneka Kirimi Kanyata ni mutongeri wa Nthukembethe kumantere cia Meru aciumirite na kumeneria nene gavana wa Meru Mutumanto Ethinkia amona kinya aseneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi kiria kuga na aremi kinya kuthetera mbecha cia mbasare ira ciumba kuthira chike ya noa kirithikari cia matura kiwa nende utongere no rutingu ibwa gavana Mutumate Bubwe ya nende babati kumba kuthira bakiwatana na tongere bange amona seneta wa kaunti ya Meru kenda kumba kuthira bagete na mbere na kuthetera kigina kithira gikinya kaunti ne ya Meru Njefu agitumaini mwandiki wetu wa Ndeto na riboti kuona gavana wa Meru eti akiuga mbecha cia mbasare nande itionora kairi ni rachokere thirikari nene na Nteto eje na biuria kadhaa sasa waituije kithomo thirikari ya kaunti thaira ina ECD na vocation training lakini mbecha iji cia mbasare tutwire achio kuma devolution ireja Meru County kuma githara gavana Munya mwankana andere kawira ati nande gavana Mutuma nwe ukuga nande mbecha iji rachokere thirikari nene itionora cia mbasare nande ja kuga achiari baibange January na inkoria atiri katwethi nyande muchinka nkoria mbecha iji inaitwire ikivutire kuitwire kuma itwire kweja na mbasare miaka unkurukia 13 Meru kivuti itwire kuma ikuma chieta kithirikari nene ikivutire kuchieta kwa tweke consolidation kana ambechi gwe kwa mwe cha kithomo indi kithomo na atakitatu Merua ikiotheri kuma January ni tou ate kuria na ate mbecha cia education kana cia mbasare kana iragitirwe kana cia choka Nairobi na irachokere kugitatea i ngono chianke jana nkabune eturora bagwatanirite nga group ire amwe ngagwita ngugi nga ine kwandwa nete kwandwa so kiuria kia na ari ambassador iretire eu tutwire ku enjoy miaka 13 tukwenda kumenya thiri county ya Meru akichurite kana country wide kwa tuke country wide kwa tuke county 47 then
presidency ni batere gutangaza kithomo kia January ge free already timbecha amwe chionde nito kwenda kumenya icha account yake ketha abunga bakaja na ambassador kethera ngafu ikaja na ambassador itu kwenda kumenya na manto ja gutwira na nturene akieja na mebokando kana kira kwejana itu tutethia na ara batere kuriria agatwa answers street na nti kumenyethera kwa eje baine Ruto ni awe kinyia kethera mbecha ire ibatere kuja chiche Meru county na ni aki yetu na ni vote yetu kuringana na mugao juria kana formula area resource revenue allocation ya county chionde ibatere kuona niki cha Meru aki niki ntaigwa ntato ya kungi na watu akambire Meru itwirwe ketha kithomo kake otheri na watu kabatomba kwaria ibebere mapema watu kabate kumboka rinto bya Meru inyabira birare obethirite abigwita mbasari bethirite ge gwita nuoi ngava no gwatirite aterekinya kurekia ura wari munini wa ngavana Autene Titus Ntochu na chimirite na kumeneria nene ya bunge ba kaunti ya Meru akiwa ngwe ya bonende ni akugwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na kithure kindigi na kinya kithiro tibete na mbere bonekete Meru kumania na thirikari ne kaite no kauna ugite angwe ya bunge ba ni kutianiria ringi kure na nkuruki kuro kinyanile mawira na yara bombere kwithira bakibekira kaite ne karaba baromba kura mutugi wa Kiambi ni mwandiki wetu wa Ntheto na rina riboti na njira indiku Meru ati bakutheta nonto ambara atongire wengi baba chalilwe betero karia thirikari anene atetero karia mwananchi finance bill ya ekunyele wananchi yoba tax bete nyinge kolokia wananchi baraka bauga wa kolokia ba kolokia nei bara tafadhali mando iyo tunyele aba taxation ndio tunyele lakini bokata bokata uri mutongerio chali ni antu utiburite kuita ukaria president kana ukaria thirikari na uburite ukaria mando jaro kuona thirikari ne kubwithia ya ku benefit kana yo faidi ya kuna faisha anto ba kubara bochalite nondo chali ne anto that's why you are called people's representative ini tunaona every week baja jeka mota na kunia ikena kana ro kenine ya teme kuba maendeleo bokorika na president eto amwa Kibaki ayukiria ndethiri buru 2002 miaka 24 mismanagement era yareo president rareo but eyera change ange through a structured development plan either na vision 2030 either professionals and qualified come with a roadmap tuake bypasses Nairobi turugure Thika superhighway tuake Lamu Port SGR Isiolo International Airport many development many infrastructure projects dams chiakwe na mambo ya mengi. That is how Kibaki developed this country. Kibaki utamona State House agita anto abananga na janda ngirida na ngagire ko mianto bagwita kugera every week. Kibaki utamona kenanga na baja kenine. But the country grew. What is required is action plan. Let us execute. Mando yara Kenyans bakuga na turuga atiri turenda barabara chiambira wakwa. Turenda kuona dams zikabira wakwa. Turenda kuona employment opportunities kana infrastructure project that ya create employment opportunities for young. Ikilogete ndake 18 kinyuma thaa mwanja cia muthenya kumba kwithira chiro mambitikire twigire gatanta kandeto cha Meru TV muthenya au na nipo ya mno no tubo tuthiatira kimitandao yetu yo kinyere Facebook na YouTube na kinyo tuthiatira kulukira Signet na Pang Meru TV kenda weta na mbere na gukimenyera ya gutunduka ora kagita kakumba kwithira kagita ni wambeta muthoni wa kiramana ukaita kura eno ntumbi bango kathomba ni umbete kwithira kibango no ntubo kuiro kinya mubango ya tetemesha yero kumba kwithira kiretro na impress uzi bari na Dani the Drain ukaita kuraya